It is Devon Network senkabeni eTheku la sikhona eThekwini City Hall njengamanje ke nginozwakele umfoka Mncwangu kodwa angizukukhuluma okuningi mfowethu ake ngibuze nje umbuzo la namhlanje sibekwa yini la eThekwini mfoka baba namhlanje njengoba sila sizothi njengabantu ba South Africa we will stand for our country. Yes. So defend izwe lethu. Yes. Siyabona abaholi bethu abakhethiwe basemandleni bakhuluma nje ama-ambulance kodwa abana action. Sithi uma bengafuni ukusukuma bona thina njengabahlali so isukumela thina ngoba uyabona ukuthi idayisiwe izwe lethu. Yes. Ngoba mabuka i-ad-hoc committee ubuka imadlanga commission you can see ukuthi abaholi bethu benefit ngama-illegal foreigners who are selling ama-drugs ezweni lethu. So uma amaphoyisa ethu ebole kanjeyana besithembe bani abaholi bethu bebole kanje besithembe bani yikho sithi-ke abantu ba-South Africa abayisukumele bona bayimele asibele izwe lethu asibele iy'ngane zethu ngoba bangasukumi thina akho muntu osukuma. Mfoka Mncwangu namhlanje i-March and March iya ku-Point Road indawo edume ngey'gameko sikhuluma nge-human trafficking sikhuluma ngama-drugs kuningi esikhuluma ngako luthini uvo lwakho la Akumele ngabe ngempela kunendawo okuxoxa ngebantu bangaphandle namhlanje siyothi phansi nge-Point Road phansi ngama-Nigerians phansi ngabantu abangenayimvume abalazweni lethu namhlanje siyolwa impi yangempela-ke manje-ke phansi asilwi physically but siyokhombisa ulaka lwethu njengabantu base-South Africa ukuthi sikhathele. baphumile abantu bazoyisapotha imashi yanamhlanje babamba ngazimbili bathi nabo bayisapotha lento eyenzakalayo kuthini ukuphaka Jabule kakhulu abantu baphuma abantu sibamba nendi ngabantu iqembu lepolitics libeceni namhlanje sihlangene silimpe yodwa yokuthi phansi abantu bafika abangenayimvume ezweni lethu. siyabonga isikhathi sakho mfowethu. Siyabonga. Thank you.